Awambo edumayiko for just ya fa wo se wo mu ndi dwuma wo mu dwumadia ene se wo mu ede wo mu bebo timemfo ene ebiem so ejapade a wo omayimu ho eba no se di abusua kame akwa yese dwumadia na botaya na dane da wo mu disi wo mani so enkane aposifo a wo mu ebo ban ma yehunu se de wo mu dwumade wo mu di so eni no yebre so ede sikani brene ketase shene proye dream kankan dia a shedodo na emama sa timanu sa obra yedi edwuma na da passion yedi ye edwuma no papa akoye se free system ni manase free woman no emu ni nyina na video bi ababeto mapo no eso ebusafo police fo biegu a wo mo abo wo mo tirimu po ese wo mo be di driver ni bi bone ende wo mo train driver pro be basa wo ni oye obo so ye be mo do ma plan wo ma de na wo mo de si wo mani so se ni po be bia no ene wo mo be fa so na wo mo de atrek ne ni se sika na mo be jo se den wo mo be yo wo mo ebeje ede fro nsa na video ni no na obehunu se police ni ba ko ayi some white substance be ede free ne top pocket mu ede man ne young police ni ba ko ebra na wo no ejina oba bi ne car a wo mo elbow search e wo no ho no mo just mo di share ni kotokom e no mo trap no trap just mo set e ede ema abaye yi a wo no nsusu no enam se wakohia police ni na yaka cho se gina ho na yen search ofansa gu achi eno de e wo se woni de wuntie na wonye ukokoye gidigidi nsem bia ne obehu ye beka se ne police ni kasa na wanye de wantie na akwakoye nsem bebre na eno no nzu di sitie eye wo yo na just wo ahead to wo mo ensem wo mo kande eche no na enkonko wi ase na just substance na efri ba ku botom no akwa wura obayi enso so back pocket a wo mo edigina so edeche na no kure ni nyame enimie se enye camera na ewo around a capture ye ehunu de course a anka ne dey amene wo ekasa de abaye ya na ye mami ne ho aka edwemu na ebusuafo mi nhwe video no brai ba ye beto Ghana for mama who said ye enyoma esi ekoye na in same way o ka say because obi eni wo no mo obeka say mihu ye eyewitness see kenye camera no dia eneke no ano eneke ye ma mi no ho aka eye edwemu na anbia wo sa bo ne fosema na ewudi sem bi sei no eba ye timu a dane da ye bi a na ye akwa hye bonsam onu so what ni be bi o wo dwen ne ho enso so na yakoka e de ababa be ka na bia sata mkwampo no wo ben wo no wo ye odi ni dwuma bi e wo ba bi enso so na mo se wa dwen fi no eba uti mu bi ya wo so executive wo plans e wi ye no na de be ka ni se te se bonsam na aye enti ekosi da ben na ye de ye hawo ye de enoma ye ye dwen ni tu mu na mo ebe hye wo fufuro na so embenifo anase dwumadi a enkane wo mo ediye with odo akomapa ene nokwaredie no sa adwuma no like sa ahokeka no sei afahefa sa atuwa chedwuma no sei ahefa ena je se ede akwa kodru
enti no se obi eye bibia wondwen eye ho ehunu se de me ye eye anase enye na ebiem nso so no ye na ye ka no sikani bre edawo afa ebia wonu se o hu ye sika wo posi no so posi ni we die wonu no gina kwan hu sika na wo pe ede aje enti wo behwe se dane da ye beta ge wo se wo die sika nti na wo gina kwan anase wo man no ho edo dwuma no ho edo nti na wo gina ye kwan ho ehwe se nyoma etimi etoye de aposifo yi ayeye busefo we enye enidawo anase ade emfa ento no ma yi hu se all the time obey vigilant e wo bia ya wo ko se we use cow se obi ka no de ama so o di ko ye rounds bi ana wa ko di obi ka se o de ko ye rounds na wo ma wani ada wo hu se aposifo na nkasa no se wo mo nhwe se nipa no ko commit crime wo mo ade crime ne ba e de bebe so wo kon se ye commit crime ne dia ma na just wo aba se mama ye ni enda ho pa eye because sa no ma we bi say no e wo ha bebre e na eba na empenifo so mutu na eva enso wo bi o ha unqualified so be post ni unqualified so be ye o bambo ni a mama ya nka se protocol ntenam se mi ni busu ntenam se o ye mechanism o ye mi say ye nti no me bua no dey bi because woni adwuma no ho adra enya de se wono susu no obeyi bibia ebeboa wo man no eni ebim so ne dwuma de dane dana akwakoye ense bebre abusan for video wo hweye wo so futu de ben e na wanya ede efim fabra ebetu ja o tuma gin ejo comment section like the videos na share our all social media platform so if it's about any business name you besan edi